Agajinglekai FIFA World Cup warm-up match apeng ka United Arab Emirates Persia ya ke Argentina. Agane gajinglekai ke Argentina kayo adu kumbasan peukundai persen ke possession kat ba ka UAE kayo sau peway persen ke possession. But ke Argentina ka tamkang kumba pra persen ke possession. Agane gajinglekai ke UAE ke pendun kam da formation ke ba sau san UAE kat ba ke Argentina ke pendun kam da ka formation ka ba sao ar aba pai sha kan ga jingle kai ka Argentina ga yo ban ben ki jar neng kong tang ha ka minute ka ba khat nyau leng ba u Alvarez bat ya ka bol la pen bu da Messi hadin kum ba pra minute ka Argentina ga yo ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong ka leng ba u Di Maria bat ya ka bol la pen bu da Marcos aga minute ka ba live hun riu sa hisen u Di Maria le yo ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai nak menta ka Argentina bat ya ka bol la pen bu da Mac Allister shwa ban kut ka killa step ka ta ka minute ka ba sau peu sau leng ba u Lionel Messi ka Argentina ka le yo ban tap ya ka gol ka ba sau ka jong ka bat ya ka bol la pen bu da Di Maria haba kut ka killa step ka Argentina ka la tam ya ka UAE da sau lanot But ha ka kelamit kata ha minute ka ban riu peu leng bau player bele kai na ka SC Milan u Corin ula yo ban tap ya ka gol ka basan nak banta ka Argentina but ya ka bol la pen bu da Dipol but ha kut ka ni ka jingle kai warm up match ka Argentina ka la ban lim ya ka UAE da san la not